3 Range Rover 2015, 2014, 2014 üçöde 3,5 milyon tengeden auksiondan ishkim almayadır. O'sha 5-6 auksion 3,5 milyon tenge. Mana Range'dir agayın. Mınavda üçöde qarаңыздар. Hozirgi бағалары bularning 3,5 milyon tenge. Na super charge işi. Obalay. Mana ko'rsizlar ma, mana Range'lerde. Derski ma. Osonday Range'lerdi almay atır adamlar. Na super charge 2014 3,5 milyon tenge almay atır. Na sport HSC bunu da almay жатыр. Mana bunu taşı ko'rsatib 360 kamerasымен, как положено. Полный панорама. Derski. Mana super charge 2015 o'sha demi. Qarasаңыздаршы. Bunu taşı ko'rsatib ishi qara salonda. Полный панорамасымен. Derski variant endi. Еще мынау ошақ несіне пассингден бәрін өтіп қойған. Derski екен мынау енді. Так ағайын, бәрі 3,5 миллион теңгеден басталып тұр. Срочно хабарласа берсеңіздер болады. Осы ренжге қатысқыларыңыз келсе, мыналар енді арзан қойшы ешкім мынаны қарайсыздар ма?